ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Khyndew State Disaster Response Team balalam kemad Sub Inspector MA Tubra haka arpunyo trip ujemang alajar pusau kelait ben platim ik perangot ki Briew na ke Ïing mala kebadan haka shnong Lumparing Shillong na kadaga jingtua juga Khyndew hasan kini ke Ïing. Kakumukurwa bagi dor balapha dekat Civil Defence and Home Guard lingbau Divisional Commandant of Home Guards Shillong but Public Relations Officer janga Directorate of Civil Defence and Home Guards uba PH Shilla layathu bagi dikajuk Khyndew lahir sasha Bivar Road ringkat bagi Pyllait Ketenat Fire and Emergency Services bagi nongtre janga Shillong Municipal Board ban Pyllait imi Briew ke besar Bivar Road Shillong hadigajing tua janga Khyndew hakin digajing ja ya we Briew bala minsa lapen Notch Hospital taki bat na shnong Hakui pat kajingja haral bang Khyndew State Disaster Response Team dalam khamat Sub Inspector Estakar ringkat gajing sendan lang jengin nongtre Ketenat Forest kila otno iki Ïing bala bo jingma iki jing jong ki Briew. Khyndew State Disaster Response Team kala plat imru sakhat sangut ki Briew ke besa ha ki jaka ki baju kha ki jing tua Khyndew. Hakar penyutrik ujemang arajar posa Khyndew State Disaster Response Force kala pun ko jigi Ïing bala kelem ha Springside School ha kushnong malki Shillong. Shushu namar ke jingwan link shop jong ke area yang Remal, West Giant Hills, ke Quick Reaction Team jong ke Civil Defence and Home Guards District, dalam khamat Sub Inspector Y Shalam, haga step pratrik ujemang arajar pusau. Kelapin khoj no ik syndrome jong ke Ïing ke bakhalam, haga shnong dulong, ke bala penwit ya kelet kawan jong ke kali, bag bala bo jingma, ya ke jing jong ke Briew bagi nong ya nong Ïing. Ke Quick Reaction Team jong ke Civil Defence and Home Guard, West Giant Hills, kelapin keria, ya ke Ïing bala khalam, haga shnong ki musiang jowai. Hatura Khyndew State Disaster Response Team kala yarap iki bor Senshah District ban pen kho iki syndrome jong ki Ïing kula sha pen khalam ha ke eryong members hostel junction tura ha ke step pratrik ujemang arajar posau bar kumjoru kini Khyndew kala pen kho ru iki Ïing ke belangan ha ke Signal Electric hajan gandrak dare upper Chan Mary tura. Hakui pat kejingja Khyndew State Disaster Response Team beralam khamat Inspector SA Marak ringkat bagi nongtre jang Ketenat Forest kelalaban weng yu Ïing bela kelem hajrong ke Ïing halua bal sanang tura bat hakani kejingja shimla dan satya kanu kejingja bas ngosi. How William Nagar Khyndew jang Civil Defence and Home Guards beralam khamat Sub Inspector RCH Marak lem bagi nongtre jang Ketenat Forest kelaat no iki Ïing bela kelem hakusim kol. Sahakui pat kejingja tura Khyndew State Disaster Response Force belalam khamat Sub Inspector BD Sangma kila iki Ïing bela kelem hatura Civil Hospital hakar penyutrik ujemang arajar posau.